Kwa wakati huu ningetaka tusimame ndio tuweze kukaribisha jaba itu ya ruriri na makofi mazuri. 1, 2, 3, 4, 5. Asante sana. Asante. Tafadhali tuketi. Our Reverend Fathers na kanisa, Mheshimiwa Irene Wachuka and your family, the family and friends of the late John Dumia, Governor wetu, waheshimiwa wetu wa bunge, waheshimiwa MCAs, marafiki, majirani, watu wote wamefika. God is good and all the time. Muriaga tumukumia Yesu Kristo. Onena wa Yesu roka. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarĩra Mwathani agocwo. Mimi nimefika hapa kwa niaba ya kiongozi wetu Rais William Ruto, ambaye ni rafiki wa Mheshimiwa Wachuka, mama yao. Amenituma na rambirambi zake na familia yake kwa niaba yake na serikali ya Kenya kuja kusema pole. Rais alihuzunishwa sana na kifo cha mzee John, kwa sababu katika safari ya ugonjwa wa huyu mzee amelala hapa. Rais wetu alitembea na mheshimiwa. Ninakumbuka tukiwa Nakuru State Lodge, State House ya Nakuru, mheshimiwa alikuja na akaketi na rais na akamweleza yale anapitia kama familia, ugonjwa wa saratani, na rais akaweza kumpatia usaidizi moja. Kwa hivyo alipopata habari alimtuma mheshimiwa Jane na amenituma kwa familia niseme pole. Pia mimi Mheshimiwa Wachuka na watoto wangu pia kuja hapa kusema pole. Mheshimiwa Wachuka is our friend and a great pillar of our government. Huyu ndio kikingi ya Rais William Ruto hapa Nairobi. Mimi mwenyewe ni kikingi changu cha maana ambaye ninategemea. Ngea naye mambo ya Laikipia West. Governor mambo ya Laikipia County, lakini mambo ya Nyahururu usichao kama hujaongea na mama yao, hakuna kitu ya Nyahururu umepanga. And that is the truth. Huyu hata si kama MCA. Zile watu wanaongoza kwa ward yake na ujasiri wake kwa uongozi, quality yake ni ya member of parliament. I want to assure you and your family that President William Ruto and I will not abandon you. Wewe ni wetu, tuko pamoja. Anything we can do for you and the family, you know me and the president. You know our love for you, respect we have for you and your leadership. Na mimi nataka nishukuru watu wa Iwamete sana kwa kumchagua huyu mama. Yale yote tulikubaliana siku nilikuja kwa Maina nitatimiza. Na tutaendelea kusaidiana, and please continue mentoring. Wewe ni mama wetu, hawa kina Jane kufundisha hawa, unawapatia maneno.
Ukiona wakitoka laini mimi, ukiona ninapotea unaniita. Reverend Father, tumefurahi sana Father Nduati. Najua nimeshangaa sana. Ile nyimbo Father anajua ni zile tunajua huko. Tena hata kwaya inajua zaidi hizo nyimbo. Sasa nikajiuliza, huyu ni Father wetu? Tena hiyo ni kwaya. Lakini what people do not know, song and dance was a way to communicate to our people. And the Father has done well to learn that song. Na umenisaidia sana Father. Sababu wewe unachukua pesa yako, unakunywa pombe, akinyi pande hii, mwingine pande hii, ikikwisha unalala kwa veranda. Father, you are spot on and you have talked at the right time. Nimojiguira kama merushini. I was in Kirebe there explaining Father ile shida tuko naye katika Kenya, katika hii rurere rwitu. Ciana citu nĩ gũthira irathiraga. Mwana wa kahĩĩ ararĩ gũthira. Ciana iranyua njohi igakoma mĩtaro, itirutaga mawĩra, nĩ ciateire mĩciĩ. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũraruta. Na Father nĩ ndamũhoya mũndeithie tũteithanie. Na nĩ ngũria Bishop witũ wa Nyahururu anjĩtĩkĩrie mabatha tucemanie twaranĩrie ũrĩa tũkũnyitanĩra mbara ĩno, tondũ mbara ĩno thirikari ndĩngĩmĩhota ĩrĩ iki. Na nĩ ngwenda gũcokeria atongoria aitũ ngatho nĩ gũtũnyita mbaru. Bwana County Commissioner and your team, asante sana. Kazi inafanyika vizuri. Mkazakaze bahali imebaki kidogo. Mkazakaze tuokoe hawa vijana yetu. Please sit down. Kwa huo Father, nino wajaka muno. Muno. Yukari nĩgũka ũbũrire tũrwĩmbo tũiganona. Ona niĩ ngĩruta wĩra ũyũ ngainaga nĩgetha andũ makanyita ũhoro. Gwĩciria nyĩmbo andũ nĩmanyitaga mũno. And that was our way of life. So bara ya mau yatwarithagio na nyĩmbo. Andũ maranagĩria nyĩmbo-inĩ ũgĩcoka kũmenya ndeto nĩ ciĩkire ata na ihĩtũkire. Koguo kanitha tũteithiei, twĩ moko-inĩ manyu, nĩ inyuĩ mũgũtũteithia tondũ nĩ mũiguagwo na mũtiũragio kĩũria. Ithuĩ andũ no matũrie kĩũria mũcemanio-inĩ. No batharia harĩa ũhoro nĩ wekana. Koguo mũngĩtĩkĩrana nĩ njũĩ mũtingĩrega Father, nĩ mũgũtũteithia na nĩ tũkũnyitanĩra. And on that note, nĩ ũndũ ũguo nginya akĩhunjia wega noguo ainarĩ. Na mũthuri wa akĩrĩ wa kwaya ĩyo ararĩ wayo. Nĩ ngũmũhe 200,000 nĩgetha mũkĩgũre nguo ingĩ na mũgũre kĩndũ kĩngĩ. Mũririkanaga mũthuri ũrĩkũ? Hau nĩ hega. Namba 2, Father nĩwauga kũrĩ wĩra mũthuri ũyũ aranjĩrĩirie na mwĩcimũ akĩnjũrĩ thengio na arĩa angĩ nĩmwetĩkĩra. Tũbange mũthenya tũke mairo 4 milioni 7 ithaa rĩmwe tũchange. Wĩra wĩke atĩa? Nĩ mũkwenda tũgoka? Nĩngera president atũhe kĩndũ na arata aitũ na inyuĩ milioni 7 nĩ tũgũcanga icio, nĩ mbeca njega. Tũke nĩgetha nĩ ũndũ wa kĩririkano kĩa mũthuri ũrĩkũ, nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa arutĩte kanitha-inĩ wa Mwathani. Na mũno ngĩmũcokeria ngatho mũthuri akomete. Korwo ndĩracemanĩtie nake muoyo nĩ ndingĩramwĩrire, ndingĩramũcokeirie ngatho. Nĩ kũheana mũtumia ũyũ wake akaruta wĩra wa mũingĩ. Tondũ kuona mũthuri ũgwĩtĩkĩra kũheana mũtumia wake agatungate mũingĩ, ũcio nĩ mũthuri wa bata na nĩ mũthuri mwega. Na handũ hakwa na President William Ruto tũkamũcokeria ngatho akomete hau.
nugo tuhenga theno itunyitagirire gukunya huru netindikage siasa citu. Niĩ ngĩrĩkia tondũ ndikwenda kwaria mũno, juge mambo ya security tulikuwa hapa na tumeongea. Na hii kazi yote Mheshimiwa Kinjuri ni kazi ya President William Ruto. Na kazi ya rais wetu inaonekana. Mimi ni msaidizi wake na mtu ya kupigia debe kazi yake. Wira wa kwa thirikari ino ya President William Ruto ni ta ngũkũ yarekia itumbĩ ĩkahaica mũtĩ igũrũ ĩgakoga mathaa maigana mana, nĩgetha andũ makamenya wĩra nĩ mũru, tondũ wĩra nĩwendaga kwarĩrĩrio. President aliniagiza nikuje hapa nipange kazi ya usalama, na usalama umedumishwa. Na vile watu walikuwa na uawa kule Olmoran, kule Matweku, huko Tandari, huko Seiria, huko Mohotetu, kumetulia na tunaendelea. Mliniomba NPR, mpango unaendelea, ile tulisema tutamuongeza. Tunataka Laikipia ikuwe na amani. Tunataka mkaaji wa Laikipia apate nafasi ya kufanya kazi yake. Hiyo ni ahadi Rais William Ruto alipeana na nikapeana kwa niaba yake, na tuhakikisha ya kwamba watu ya Laikipia wako na amani. Hii ni serikali yenu, na serikali ambaye itahakikisha tuko na amani Laikipia ni hii serikali ya president wetu. Kwa mambo ya uchumi, rais amejitahidi na matunda imeanza kuonekana. Tulipoingia mbolea ilikuwa shilingi 7,000. Sasa ni 2,500. Kazi ya Rais William Ruto. Tulikuwa unga ni 240. Sasa imeteremuka 130, 135, 125. Dola ilikuwa ndio hiyo 162, sasa ni 134. Kwa sababu ya mpangilio. Na hii kazi rais alikuwa anapanga polepole kwa sababu alikuta deni mlolongo na alikaa ofisi kwanza kupanga. Na nilikuwa naambia watu tu wakuwe na subra, uvumilivu. Sasa kazi ya rais imeanza kuonekana. Mambo ya hiyo barabara tumepanga. Mambo ya dams tumepanga. So tutaendelea polepole na akimaliza kipindi chake ndio nirudi hapa tena kumwambia tushikane zote, tumuongeze miaka ingine 5, kazi yake ikuwe imesimama na inajulikana. Na hiyo ni kazi tutaendelea kusukuma. Wachira Karani ameniomba nikuje tufungue polisi huko Rumuruti na tufungue station huko Sipili ambaye ni area yangu. Pia amesema tukuje tusaidie business community ya Nyahururu. So nafikiri hiyo maneno tutaunganisha tu siku moja. Twende Sipili, twende Rumuruti, tumalizie Nyahururu. Si ndio? Kama iko pahali ya kulala munipatie. Kama hakuna nikatie hapa nitoke Nyeri. So one day tutakuja, we'll do that. Then further mutapanga, you tell us how much time you need. Pange hiyo harambe when you are ready at short notice. Tutakuja ndio tufanye hiyo kazi. And mimi nikija Laikipia mara mingi, there's no problem. Kaya ndo mareda adieko. Dego koti moshie. Kone moshie. Ngidatu rago ko de dio ha ngarua. Na ngigitira ndo anyoba itu muno matika huru. Na andu matura maririkanaga. Ni andari ngarua utireka gwambaga ngwe. Utireka aragia. Aikarire ku miaka 2 utire mundu oragiro kaida kaudari na polisi ani neni dakire kia kaborithi angerehe diuku ninda wira wakwa ndari oka mundu kanini no ni wira woneka nginya umuthi uyu na niguo ndirauga
wiro turaruta nitu ito twana uruta na kaingi andu no mage kumenya assistant wa head of public service na ngathiuruka Kenya no ngaruta ira muigi muno wa DU gacoka ngatuika personal assistant wa Uhuru wa Kenyatta ga understand public service gicoka ngiuma another 15 years in the private sector riu ni njui horo wa biashara na ngamenya horo wa thirikari riu ni ndeithagia president gutukania maundu macio meri macemania gatagati ati wa public sector ni njui wa private sector ni njui iyo ni miaka 30 ngiongerere ngitano DMP miaka 50 na igana riu andu makiaria horo wa experience to guthurwo tondu ucio no wira omwe governance ya bururi giti ndina kio ndirabatara guthurwo gutheri ni rabatara ukorwo wanaruta obici ya thirikari ni understandaga machinery ya thirikari county commissioner aya ni hotaga kumatha tondu wira one ndi uwi na matingihenia gutire ile maite atia si commissioner tulikuwa na wewe kazini sasa wewe unaweza kunichenga uwezi so ni ndari mundu ina uniform. So I understand government like the back of my hand because I was in the office of the president of government. I was personal assistant to the head of the public service. I sat in the nerve center of government and I understand government. I was personal assistant to President Uhuru Kenyatta. To a multi-billion enterprise. I understand business. So I bring to government the value of blending the public and the private sector to assist the president. The 5 years I served in parliament is neither here nor there. That 35 years is the experience I bring to this government. Na nikiwa ni ratu athiete debate na marakarwa. Waiguire odaririe. Ni mwaiguire. It's because of that experience. It is a lot. So now I have another 2 years as deputy president. 37 years. Sasa rais ako sawa. Mtu yake ya mkono anaelewa. Number 2, I am a people-centered person. I talk to everybody including MCAs, raia ya kawaida, ndio nijue nini inaendelea. Ndio niweze kumsaidia rais. Because usiposikiza watu wanasema nini, wewe ujifanye ni mtu mkubwa, utaelewa. So mimi nakaa na kila mtu nasikiza. Namwambia rais watu nasema namna hii, tufanye namna hii, tufanye namna hii, tusaidiane. So we'll continue coming to Laikipia. I stayed here in Ngarwa. Watu wengi tunajua na majina, Kiamariga, Alkamu Mheshimiwa tulikubaliana. Those are people that we know. Rais anapanga ile maneno ya basi, ile ingine mimi napanga tutakuja. Tondu tutigeuka moko matheri. No nginya tuke tugwete kindu. Ugu mutikire kenge hari indo ngiuke mutigadindike muno. Kandi mukwenda ngiuke moko matheri. Ekejoke nguite kaburu ugo ngetha tuke tuzaire na andu acio. Kiurete umesema ile mnataka. Tunapanga. Usijali, karani. Wewe tuachie kazi yetu. Mimi niwachie kuna kitu tumepanga na Kidiki na Hawa na rais na ikote ambaye ni ya kusaidia last mile na tutaendelea kusaidiana na kuongeza na yale mambo mengine tutaendelea kusaidiana. Niye di kwenda kukiria hau kwenda kugadwa nyumba itu tuikare twendanite tushirage kimwe hinya witu ni urumo witu ashiraga kimwe tukahota gushira na andu aria angi
nigetha tukaheo gitio ta nyumba, nigetha maundu maitu magaikaraga magirite hindi ciothe. Andu a Laikipia kai tuikarage twi kindu kimwe, turenda turiganirwo ni ithurano iria ciahitukire. Aria mari mwena witu 87% ni thengio ni mwekire wega. Aria mari 13% mwena ucio ungi ona inyu no mwekire wega tondu ni democracy. 13% hiyo ndio ndirenda yuke, tuonganirie 97 ikinya 100%, tuhe president term yake eri arikie miaka yake 10 tulihe thire wake, twarikia kuriha tuikare thina nyota nyumba tucire uria tuguikara kumanagia nau. Karibu mukwenda president athiete wega, twamurire miaka 10 tumuteithie, tukumunyitirira na ni arathie wega, tuikare tukiciraga no tuikare tukiaragia twi kindu kimwe. Ni njugire kiroko maundu macio mari kuo, andu a nyumba ino itu tukirumana na twathuraga andu angi turumanaga ithui, maundu macio tutigwenda gukamaigua ringi. Rekei tuikare na gitio, tuhe aciari aitu gitio, tuhe gitio, na ringi yurage kiaga, tutikae gwaikaniria moko ni undu wa ithurano ta nyumba. Nyumba ino itu ke tucirage kimwe, tuikare twendanite na tugathiaga barabara imwe. No ni gucira twiciraga tukaiguithania bara ni iriku, twaiguithania ithuothe tugathie bara iriku, na no tuguikara tukimuthikagiriria, no tuguikara tukiaranagiria, tondu kwaraniria ni kwendana. Koguo wacuka ciana ciaku, poleni sana, twi hamwe muno 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 muno, na niturakuhoera Ngai wina family yaku amuhe hinya, tuoka gukugiria maithori tondu ucio niguo mutugo wa Mugikuyu. Riria umwe wanyu ena thina mugoka kumugiria maithori, mugoka kumumiriria, na njokerie atongoria yothe ngatho aya mokite kunyitirira family ino. Uiguano ucio na ngwataniro yo ni ya bata, tondu andu ni wega kwendana na kuiguanira tha na hindi ciothe kunyitanagira. Koguo Father, ithuĩ nĩ twakena na nĩ ndakena ũmũthĩ tutinakiaria mũno tuthukie igongona, twarikia mathaa mega. Niĩ gavana no nĩ mwe nĩ gũthiĩ mũciĩ tondu kũrĩ handũ hangĩ ndũmĩtwo nĩ mũthamaki nĩ mũkũnjĩtĩkĩria mwakinya mũciĩ mũtware mũthuri ũyũ handũ hega, mũmumagarie na gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Na niĩ ndiotaga kũina mũno, no reke tũgerie kũina karwĩmbo kamwe tũrĩ ithuothe. DJ okorwo rwĩmbo rwa PC, rwa PC rwĩtagwo Jesu Nyendete. Nĩ mũrũĩ rũu ke ndore kana nĩ tatiga ndore. So we unyendete ni ngũrĩra harĩ we, Amor
Asanteni sana. Mungu awabariki.